الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، مثل وعده های پیشینه یک چند سوال های در پیش من انتظار جوابند. انشاءالله این سوال هایی که بر من ارسال شدند از خدای مهربان امیدی او را داریم که آن چیزی را که عزیزان خدا، آن چیزی را که در کتاب های ما و شما جواب اونها موجود هست من به گوش شما میرسانم. و قبلا پیش از آنی که من این سوال ها را برای شما جواب گویم، خدا رحمت کند، شیخ سعدی را میگفت ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. برای ما گوش زد میکند که یعنی این روزهایی که یا این حیاتی که الحال تو در او عرض هستی داری، به قدر این روزها برس، به قدر این وقتها برس، زیرا می شود روزی که تو هم این دنیا را پدرود میگویی. یعنی اون گروه یا اون طایفه که در شکم مادر و پشت پدرند، اونها می آین و باید که جای اونها را شما خالی کنی. از خداوند بسیار مهربان دعاگوی او هستم که خداوند این حیات، این روزهای را که برای ما مقدر کرده است، خداوند توفیق منتید، خدای مهربان اخلاص و محبت ها به سوی دینش زیاد بگرداند تا از این ساعتها، از این روزها استفاده برده توانیم. و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند دم آخری ما را دم راحت بگرداند و الله مهربان خانه آخرت ما هم خانه آباد بگرداند. روز قیامت ما هم خدای مهربان در بین بندگانش ای زمره بندگانی در شرمندگی و خجالت نباشیم. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند جمیع بیماری های ما را شفای کامل، گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کند و خدای مهربان آرامی و آسودگی و خیر و نیکی ها را شامل حال همه ما و شما گرداند. می آییم برادران و خواهران عزیز به سری سوال هایی که به ما ارسال شده است. من در گردی اونها برای شما جواب میگردانم. سوال آمده است، پیشتر از من گفته گذارم که بسیاری سوال های هستند که به همه اینها ما مقصد جواب گفتن برای اینها وقت در کاره. یعنی نمی شود که یک باره 100 سوالی که میاد من یک باره در دوام 40 دقیقه یا 30 دقیقه اینها را برای شما جواب گردانم. بازی با مقدار همون وقتی که من قوت همون را گپ زدن دارم یا قوت نشستن اینقدر وقت دارم، چند سوالی که در اینجا جای می شود من برای شما جواب می گویم. و باز در دوام الله مهربان اگر وقتها را فراهم بیارد و الله مهربان اگر امکانیت بتد، باز جواب سوال هایی که هست اینجا من برای شما نوبت به نوبت جواب میگردم.
اینجا یکم سوالی که آمده است نویسنده است بابای حاجی میرزا: شوهر من مردمی کرد هست، از مردم کردستان هست، مذهبش شافعی هست، اینها سنت نمیخوانند، فقط فرض میخوانند. آیا این درست است؟ اصلا خواهرها و برادرای عزیز، خواه شافعی باشد، خواه مالکی باشد، خواه حنفی باشد، خواه حنبلی باشد، خلاص اهل سنت و الجماعه برای چی میگیم؟ برای خاطر آن میگویم که اهل سنت یعنی پیروی از آیت قرآن و از حدیث های پیامبر نازنین من میکنند. در یگان مذهب نه آمده است که شما سنت هایی که از پیامبر ثابت است شما باید ترک سازید. در یگان حدیث نه آمده است که آن سنت هایی را که از پیامبر من ثابت شده است شما اونها را ترک سازید. حدیثی داریم از پیامبر میگه کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، همه امت من داخل جنت میشوند مگر نفرهای هستند که خود خواهش جنت رفتن ندارند. برادر عزیز، انسان تعجب میکند که چه جای راحت، چه یک جنت زیبا را انسان نخواهد که در همون داخل شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند کیها هستند؟ قیل و من یعبا، کی هستند اون به سعادت هایی که راحت الهی را نمیخواهند، دیدار الله را نمیخواهند، از کیفیت و از تمام خوبی های جنت استفاده برند؟ حضرت چی جواب داد؟ من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. کسی که از سنت من پیروی میکند، کسی که از سنت من البته کنار نمی رود، این گفت داخل جنت می شود. و هر کسی که از سنت من روی می گرداند، هر کسی که از سنت های مرا ادا نمی کند، اینها نفرهایی هستند که از جنت محرومند. الله مهربان در قرآن خبر میتید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، حیات پیامبر باید الگوی ما باشد. یعنی ما باید زندگی را از حیات پیامبر آموزیم. مقصد وای چگونه در محفل می نشست، چگونه طرز طعام خوری داشت، چگونه لباس پوشی داشت، چگونه فرزندداری داشت، چگونه زنداری داشت و چگونه عبادت داشت. باید از عبادتاش ما برادرای عزیز پیروی کنیم. زین لحاظ اون نفری که خواه شافعی باشد، خواه هر مذهبی که باشد، وقتی وی ترک سنت میکند، علال خصوص سنت هایی که در یک روز که سنت های رواتب میگیم، سنت های مؤکده میگوییم که ما دو خیل سنت داریم، سنت های مؤکده داریم و سنت های غیر مؤکده داریم که سنت های مؤکدش همین 12 رکعتی که در یک شبانه روز است و 8 رکعت سنتی که در روزهای جمعه 4 رکعت پیش از فرض میخواندیم و 4 رکعت بعد از او میخواندیم. اینها سنت های مؤکدن، اینها سنت های تأکید شدن و این خاطر اینها را کسی ترک میسازد. اینجا در عزیزای خدا، علمای ما، حدیث های پیامبر میگد اون نفر از زمره آدمای گناهگار است. شما بینید در اینجا حدیثی را من برای شما خوانم برادر عزیز. ان ام المؤمنین ام حبیبه رملته بنت ابی سفیان، یکی از مادرای ما و شما،
یکی از خانم‌های پیامبر ما رضی الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه از پیغمبر خدا شنیدم ما من عبد مسلم یصلی لله تعالی كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. مادرمون حبیبه گفت که از پیغمبر خدا شنیدم که حضرت میگفتن که کدام بنده خدا اگر گذارد 12 رکعت را، 12 رکعتش همین 12 سنتی که در یک شبانه روز داریم ما، 2 رکعت در بامداد داریم، 6 رکعت در پیشین داریم، 2 رکعت در نماز شام داریم و 2 رکعت در نماز عشا داریم یا خفتن داریم. هر کسی که اینها را ادا کند خدای مهربان برای او خانه در جنت می سازد. برادرای عزیز و گرامی، ببین این فضل ببینین، این برکات ببینین، این خیر ببینین. انسانی که اگر خودش از این نعمت، خودش از این بشارت، از این وعده وقتی که دور میگیرد، آیا چگونه برادر عزیز ما او را بگیم دینش دینی قوی است؟ چگونه بگیم این را عقیده‌اش بسیار عقیده مستحکم است؟ از این لحاظ نفرهایی که البته پایبند این سنتند، خوش به حالشان که اینجا در وعده های در گرد اینها آمده است که نفرهایی که پایبند این سنت باشند. حتی ببینین بسیار از محبای سنت داریم که این 12 رکعت میخوانند، بغیر این با سنت های غیر مؤکده داریم، مثل نمازهای تهجد، مثل شکر وضو، مثل تحیه مسجد، مثل نماز ضحی، مثل نماز اشراق، مثل نماز تسبیح، مثل نماز استخاره و دیگر نمازهایی که اینها غیر مؤکده هستند، ولی بندگان خدا اینهاش هم ادا میکنند. به خاطر که برادرای عزیز، من حدیث در اینجا هست، دیگر ضرور نیست که من متنی و به شما خوانم. میگه روز قیامت وقتی که ما را نمازهای فرض ما خدای مهربان میبیند که کمبود در نمازهای فرضی ما هست، نقصان در نمازهای فرضی ما هست، برای کامل کردن نمازهای فرضی ما الهی مهربان میپرسید از ملائکه هاش که ببینین نماز غیر فرض دارد یا نه، تا ما در عوض همین نمازهای فرضش جبران کنیم. مثل تاجیکای ما پارگی میگن، پارگی کنیم تا که مقصد نماز فرض این کامل شود. کامل شدن فرض ما از روی خواندن نمازهای سنتی ما است. برای همین در نخواندن اینها برادر عزیز ما گناهگار میشیم. حتی من در اینجا از در موسوعه فقهی حتی بین از دیدگاه علمای 4 مذهب چی میگن؟ میگن که اما سنن التي لها وقت معین و تسمى السنة الراتبه المؤکده التي تطلب كل یوم. سنت هایی که گزاریدن آن را شریعت معین کرده است، مقرر کرده است و هر روز میگه گزاریدنش مطلوب میباشد، این سنت مؤکده میگن که حتما این سنت هایی که در اینجا آمده است از ابن عمر روایت میشود که حدیث متفقون علیه است، میگه صلیت مع رسول الله، با همراه پیامبر چی خواندم؟ رکعتین قبل الظهر، 2 رکعت سنت پیش از فرض پیشین خواندم، و رکعتین بعدها، ببینید باز 2 رکعت دیگه بعد او خواندم، و رکعتین بعد الجمعه، بعد جمعه خواندم، و رکعتین بعد المغرب. باز دیگر طرز مثال بنای او آمده است. اینجا از حضرت عایشه مادرمان که پیامبر چه خیلی میخوان، مقصد میگه 4 قبل الظهر
و رکعتین بعد از ظهر 4 رکعت پیش از فرض میخواندیم و 2 رکعت بعد با فرض پیشین میخواندیم. رکعتین بعد المغرب 2 رکعت بعد عشا میخواندیم. رکعتین بعد العشا 2 رکعت بعد از خفتن میخواندیم و رکعتین قبل الفجر و 2 رکعت پیش از مقصد نماز فرض بامداد میخواندیم. خلاص اینها سنت های هستند که حضرت ها میگه با پیامبر نازنین میخواندیم. مادرمون میگه اینها را حضرت ادا میکردند. زلحاظ اینها را سنت های راتبه میگن، سنت های رواتب میگن. یعنی در یک شبانه روز همان 12 رکعتی که حتی در اینجا عدد رکعت های سنت های همون مؤکده را از ابو حنیفه ثانی میگن، یعنی ابن نجیم حتی میارد که غیر 12 رکعتی که در یک شبانه روز هست با 8 سنتی که ما در روز جمعه 4 رکعت پیش از فرض 4 رکعت بعد او میخونیم. اینها را هم از زمره سنت های مؤکده میخونند. حکم سنت های مؤکده برادران عزیز همین است که کسی اگر ادا نکند و یا علمای دین همش میگن، انا حتی اینجا در یک سخن ابوالحسن سیندی در باب حدیث عایشه مادرمون میارد که میگه وقتی حضرت عایشه مادرمون چی گفت؟ من صابر علی 13 رکعت. کسی که اگر ببینین در اینجا کلمه مقصد صابره را به معنای پابند بودن، ابوالحسن سیندی میگه همین کلمه صابره به معنای چی میاد؟ لازمه و داومه. کسی که البته ایرا بردوام میگیره، کسی که ایرا مقصد لازم میگیره گفته است. پیامبر گفته است کسی همین 12 رکعت لازم گردانی یا بردوام کرد، الان جدبه چی هست؟ انشاءالله انمون مکافات ها را نائل می شود. اگر نکرد برادرای عزیز اینجا هم گناهگار می شود. زلیاز امروز مردم ما ترغیب نکنیم که به نخواندن سنت گناهگار نمیشه. نه، این گپ خطا هست، این گپ نادرست هست. حتی در اینجا من نگاه کردم، حتی امام احمد حنبل، همین عزیزای خدا، همین بزرگای خدا که اینقدر تمام عمر جانشون در دین صرف کردن، میگه نفری را دیدین که اگر سنت های پیامبر گرامی را که از پیامبر ثابت شدن ادا نمیکنند، او را چی میگه؟ انه رجل سوء، در راست او شما گمان بد داشته باشین و بسیار مردی بد است. وقتی سنتی پیامبر را چیکار میکنند؟ ترک میسازند. و این کسا گفتن از زمره اعراض کننده های از سنت میشمارند که یعنی این آدم در سنت های پیامبر اعراض دارند، این آدم در سنت های پیامبر میل و محبت که ندارد، زلحاظ ایرا مردی بد میخوانند. اینجا در برادرای عزیز و گرامی سخنهای خیلی از عزیزای خدا بسیار آمده است، ولی فقط امروز حتی از شیخ معاصر امروزه بگیم، از شیخ صالح فوزان، این کس هم در فتاواش چی آورده است؟ گفته است کسایی که اگر سنت های راتبه را، سنت های همین 12 رکعتی که هست اینها را وقتی ترک می سازند، گفته است اینها گفته است گناهگار می شوند، زیرا ترک این سنت ها مکروه است. اگر گفته است کسی سنت های همین راتبه را بردوام ترک میکند، نزد بعضی امامان گفته است اهل سنت از عدالت خارج می شود و گناهگار می گردند، زیرا میگه بردوام ترک کردن سنت این از ضعف ایمان همون آدم خبر میدهد. از این لحاظ خواهر عزیز، هر کسی که باشد نباشد وای حق ندارد که سنت پیامبر را ترک کند و سنت های پیامبر را باید که ما همیشه پشتیبان باشیم و دوست بداریم. سوالی که دیگر آمده است، بابای حاجی میرزا گوید که آیا شخصی روزخور پیش در آید نماز مردم را خواند می شود یا نه؟ اگر شخصی روزخور عالم باشد و ولی عذر داشته باشد، عذر که مقصد بیمار است یا مسافر است یا یگان مقصد عذر دارد که برای او خوردن روزه جایز باشد، البته میتواند که مقصد پیش در آمده
намози мардуми рӯзадорро бихонад. лекин агар қасдан вай ягон узре надораду вале рӯзаша мехӯрад, ин хел имома аз пушташ намоз хондан аз шубҳа ва аз шак холӣ нест. барои ҳамин моҳо пушти нафарҳои намоз хонем ки албатта ба албат дар онҳо як тақво бошад, дар онҳо як тарси худо бошад. намозе ки аз пушти вай мехонӣ ва намозе ки аз пушти як имоме мехонӣ ки дар ӯ тавфиқу дар ӯ муҳаббат кам аст, албатта дар савоб фарқ мекунад. барои чи азизони худо мегӯянд, ҳатто мегӯяд ҷаноби оламгирӣ дар фатовош мегӯяд ки падарҳо мегӯяд маслиҳат диҳед ба фарзандотон ки ҳатто тобутона ҳаракат кунед одамои хуб бардоранд, ҳаракат кунед одамои хуб ҷасади шуморо шӯянд, ҳаракат кунед одамои хуб шуморо дар қабр монанд. барои чи ин суханон? зеро ки одамои хуб ба маънои одамои ботақво ва одамои худотарс, одамои ба худо наздик, албатта онҳо мақому манзалатшон пеши худованд бо дигар аст. аз ин лиҳоз агар ба шарти узр дошта бошад майлаш, лекин беузр бошад, ягон одаме ки албатта тавфиқаш муҳаббаташ зиёдтар аст, агарчанди одам донишмандам бошад, лекин рӯзаша беузр мехӯрад, аз пушти ин шумо намоз нахонед. хоб сеюм саволи кардааст бобои ҳоҷӣ Мирзо, гӯед агар анализ ё хун супорем рӯза мешиканад ё не? Не, албатта вақте ки мо барои ташхис, барои муайян кардани оне ки мо бемор ҳастем ё нестем, хуб агар аз мо хун мегирад, ин ягон зиёне бар рӯзаи мо надорад. ё ин ки агар мо дар ҳамин рамазон ҳиҷома ҳам ки кунем, ҳиҷома хунсупоридан, агар хунсупорӣ ҳам ки кунем, ин бар намози мо ягон зиёне надорад. ё ягон бадани мо агар хунам ки ҷорӣ шавад, вай аз шиканандаҳои рӯза ба шумор намеравад. бобои ҳоҷӣ Мирзо, гӯед ки оё аз Аллоҳ бихоҳӣ ки ҷонатро бигирад, гунаҳгор мешавӣ ё на? яъне нафаре бародарони азиз ба тарафи Аллоҳ дуо мекунад ки худоё ҷонро бигир, худоё мақсад аз ҳамин зиндагӣ безорам, худоё мурдан мехоҳам. оё ҳамин мегӯяд дар шариат дуруст аст ё нодуруст? инҷа мо ҳадисе дорем аз пайғамбари нозанинмон ки ҳадиси ҳам бухорӣ аст, ҳам муслим аст. ҷаноби имом абу ҳурайра ривоят мекунад ки пайғамбармон гуфта будааст: ла ятаманна аҳадукумул мавт имма муҳсинан фалааллаҳу яздод ва имма мусиан фалааллаҳу ястаътиб. шумо ҳеҷ гоҳ ба сӯи худованд дуо накунед ки худоё ҷонма бигир, худоё ман аз ҳамин ҷон безорам, худоё ман аз ҳамин ҳаёт монда шудам, худоё мақсад ҳатто беморам ки бошӣ, ҳатто агар мушкилотам ба сарат бияд, яъне ҳаққи ин дуо кардана мега надорем. имма муҳсинан фалааллаҳу яздод. зеро умр, бародарои азиз, ҳаёт ин худ бисёр неъмат аст. ту ношукрӣ аз неъмати ҳаёт кардисай, ношукрӣ аз ҳамин додагии худо кардисай. барои ин пайғамбар мега агар ба шарти некукор бошӣ, ту аз худо марга талаб накун, то аз худо умр талаб кун ки одами некукорӣ бо некиҳот ба мардум мерасад. агар одами бадкорам ки бошӣ, аз худо марг талаб накун ва ҳаёт бошу, тавба кун ба сӯи худованд ки то ки тура гуноҳота бубахшад. зеро бо ин феъли бадат мақсада агар яке худо ҷонта бигирав равӣ, пеши худованд ту роҳат намебинӣ. барои ҳамин на одами хуб, на одами бад аз ин неъмате ки худо бар онҳо додааст ҳаққи талаб кардан надорад, балки пайғамбар тарзи талаб карданро барои мо ин гуна нишон додад. гуфтааст: аллоҳумма аҳйини
ما كانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا كانت الوفات خیرا لی. پیامبر گفت اگر بسیار بسیار شما اگر خواهید که دعا کنین به سوی خداوند، این گونه دعا کنین: خداوندا زنده بدار مرا اگر همین حیات برای من خیر باشد، یعنی اگر همین حیات برای من خوب باشد، نیک باشد، یعنی همین روزهایی که برای من داده بر زیان من نباشد، بر ضرر من نباشد، خدایا همین حیات برای من نصیب بگردان. و باز در دامش گفت خدایا مرا بمیران و توفنی اذا كانت الوفات، خداوند مرا بمیران اگر همین وفات من برای من خیر باشد، این اگر همین مردنم برای من نیک باشد و خیر باشد و مقصد برای من خوشبختی بیارد، خدای میلش جان ما بگیر. یا اگر حیات برای من خوبی داشته باشد و سعادت بیارد، خدای حیات برای من نصیب بگردان. این طرز دعا کردنش این است. ما نمیتونیم این خیلی در حال یک سختی بالا من آمد، یا مشکلات آمد، یا اگر چیزی هم نآمد، مقصد من این دنیا را که ترک کنم و آخرت برم، اینجا هم حق نداره که از این نعمت ناشکری کنیم. خب بابای حاجی میرزا گوید که شخص مرتکب گناه می شود، از الله بخشش می پرسد، توبه کند، آیا در روز قیامت اگر گناهانش بخشیده شده باشد عذاب میکشد یا نه؟ بندگانی که اگر به سوی الله رجوع میکنند، از خدای مهربان در کردگی هاشون پشیمانی میکنند و به سوی خدای مهربان استغفرالله میگن، توبه میکنند و از کردارهای کردگیشان پشیمانی میکنند، الله مهربان گناه اینها را میبخشد، بدیهای اینها را به نیکی مبدل میکنند و روز قیامت هم اینها را عذاب نمیکنند. خوش به حال کسانی که علی خصوص در این ماه مبارک رو به توبه میارند، رو به استغفار میارند، پیش الله، پیش خالقشان دیگر گناه نمیکنند، بلکه پشیمانی از کرده هاشون میکنند و منبع حیاتشون نیک میکنند و خیر میکنند. خوش به حالشون. عزیزای خدا میگفتند که زندگی مخصوص بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. عمر آن که صرف گردد در حضور ذکر او، حیف عمر در پی این نفس کافر میگذرد. خداوند برای کسانی که البته گناه کردند و امروز هم تا حال پشیمان نشدند، خدای توفیق این پشیمان شدن و توفیق این توبه کردن برای اونها نصیب بگردد. بابای حاجی میرزا گوید طرز خواندن سجده سهو چگونه است؟ طرز خواندن سجده سهو ما وقتی که در بین یگان ترکی واجب میکنیم یا گوییم که تأخیری فرض میکنیم، اول ما باید از اینها آگاهی داشته باشیم که واجب‌های در نماز کدام عمل‌ها هستند، یا تأخیری فرض کدام عمل‌ها را ما در داخل نماز انجام نتیم یا انجام تیم که تأخیر به فرض می شود. برای اینا این خودش یک موضوع کلانه. یعنی اگر ترک واجب شد، کسایی که می دانند، یا تأخیری فرض شد، اینجا در سجده سهو لازم میشن. سجده سهو برادر عزیز وقتی که ما تشهد در آخر که خواندیم، یک طرف سلام میتیم، ولی بسیاری آدم میگن همینجا دو طرف نه، اصلش اساسش برادر عزیز یا اصح روایت بر همینه که یک طرف سلام میتیم و دو سجده دیگر میکنیم، یک بار دیگر باز همون تشهد التحیات یعنی اثر نو میخوانیم و دعاهایی که در پشتش است اونها را میخوانیم، تمام سجده سهو همینجا به جا میآید. اگر در درون نماز دو واجبم ترک شد، سه واجبم ترک شد، با یک سجده سهو همش کامل میشود. در دام گفته است نماز تسبیح را چند رکعت نیت میکنی و چی طور میخوانی؟ نماز تسبیح را
дар кадом рӯз хондан иҷозат аст. намози тасбеҳ бародарои азиз ҳукмуш мустаҳабай, яъне касе хона савоб мегирад, касе нахонад гунаҳгорӣ надорад, яъне аз зумраи намозҳои нофилаай. ира азизои худо мегӯянд дар як рӯз як борам ки бихонӣ, ҳамун соатҳое агар монеи намоз набошад, яъне вақте ки субҳ дамидагида нахонем, вақти офтоб баромад, ё баъди пешин бошад, пеши аср бошад, ё баъди шом бошад, ё баъди намози ишо бошад, ин ҳолатҳода иҷозат аст. мешавад дар як рӯз як бор, дар як ҳафта як бор, дар як моҳ як бор, дар як сол як бор, ё дар умр як борам ки хониш мега кифоят мекунад. тариқи ниятуш ҳамун ният кардам бигзорам 4 ракат намози тасбеҳ, яъне иборатаи 4 ракатай. дар ҳамин 4 ракат бародаро хоҳарои азиз, мо бояд дар ҳар як ракъатеш 75 бор ҳамин калимота бигем: субҳоналлоҳи валҳамдулиллоҳи ва ла илаҳаиллаллоҳ валлоҳу акбар. баъзе ривоятҳои дигарда вала ҳавла вала қуввата илла биллаҳ ҳам омадааст, вале ҳамине ки ман гуфтам субҳоналлоҳи валҳамдулиллоҳи ва ла илаҳаиллаллоҳ валлоҳу акбар, ана ҳаминам ки дар ҳар ракъате 75 бор бояд мо гӯем, дар 4 ракат ҳамин 300 бор бояд гуфта шавад. ира намози тасбеҳ мегӯянд. яъне вақте ки мо сураи фотиҳаро ки хондем дар якум ракат, зами сура ки кардем, баъди зами сура 15 бор ҳамира мегӯем. рукӯда рафтем, дар рукӯ 10 бор мегӯем. ай рукӯ ки баланд шудем, бубинед, бо 10 бор мегӯем. саҷдада мерем, 10 бор мегӯем. мехезем дар ҳолати ай саҷда, ҳолати ҷалса мегӯем, нишастан, 10 бор мегӯем. бо рафтем саҷдада, бо 10 бор мегӯем. бо нишастем, бо 10 бор мегӯем. анами қадар аллакай 75 бор мешавад. яъне 15 бор баъди зами сура аст, баъд 10 баъди анамин рукӯву баъди саҷдаҳову оли ҳисоб кунед, худаш 60 бори дига инош, он 15 дига қати 75 бор дар як ракат. ҷамъ 300 бор ами калимаро гуфтан. ира мегӯянд намози тасбеҳ. бобои ҳоҷи мирзо гӯяд ки бесаҳархӯрак рӯза ҷоиз аст ё на? ман пештар ира ҷавобшо гуфта будам ки пайғамбари нозанин гуфта буданд тасаҳҳару фа инна фи суҳури барака. шумо саҳархезӣ кунед, ҳадди ақалам бошад як пиёла чояи обай нӯшед, зеро дар он саҳархезӣ шумо пайғамбар гуфт баракат аст, дар ӯ хайр аст. лекин агар касе ки сё мушкилаш омаду ва рӯзи дароз мақсад ҳамон қуввати нохӯрдана дошта бошад ё одатша мебошад, вай рӯзаш рӯза дурустаю, вале аз ин таъкиде ки пайғамбари нозанин карданд ки шумо баракат меёбед, шумо хайр меёбед, албатта чи ҳаст, мо аз инш бебаҳра мешем. бисёри нафарҳое ки саҳар намехӯранд, дар ними рӯз пушаймонӣ мекунанд, дар ними рӯз азият мекашанд, баъд мумкин ки дигар маломат кунанд, мумкин бетоқатӣ кунанд, ки дигар аз савоби ӯ рӯз баъд маҳрум мешавад. барои ҳамин чизе ки дастуроти шариатай, ин бисёр ба нафъи мо, ба фоидаи мо. аз ҳамин лиҳоз аз ин баракот ҳам худона бенасиб накунем. хоб бобои ҳоҷи мирзо гӯяд оё намози хуфтанро дар соати 2 шаб дурустае? 2 шаб ҳам дурустае. мо ако ҳаракат кунем бародарои азиз ки то ҳамин соатҳои мақсад 10-11 шаба хонем, дигар вақтҳои кароҳияташ мақсад боқӣ намемонад. чӣ қадар агар таъхир кардем, қисми охири шаб рафтан гирифтем, намозҳомон дуруст мешавад, валекин ба ҳар ҳол кароҳият пайдо мешавад.
саволи дигаре ки дар инҷо омадааст, ки бисёри бародаро бо телефонам ин савола мекунанд, ин аст ки мегӯянд имрӯз ба сабаби ҳамин пешгирии ҳамин беморӣ рӯзаҳомона бихӯред. барои чӣ? барои он ки мақсад ҳамин иммунитетмо нағалтад. мардум яъне фақат ба як мақсаде бигем ё ба як хулосае омаданд, ё касе инҳоро мақсад тавсия додааст ки шумо барои оне ки мақсад иммунитеттон нағалтад ё ба ҳамин дард мубтало нашед, шумо рӯзаҳотонро бихӯред. бародарони азиз, ин албатта узр ҳисоб намешавад. касе агар ҳеҷ беморӣ надорад, касе ки ягон мушкилоти дар саломатиш надорад, фақат барои оне ки ман бояд рӯзама бихӯрам ки иммунитетам баланд шавад, то ки ба ин дарди имрӯза мубтало нашам, дар ин бародари азиз шумо гунаҳгор мешед пеши Аллоҳи меҳрубон. барои ҳамин ман акуд далелҳои шаръӣ наёрам, далелҳои мисол аз ҳадис наёрам. фақат ман як сухани доктори рус ки Александр Леонидович Мясников, шумо метавонед дар интернет дар бораи ҳамин доктор Мясников агар дар ҳамун поиск агар битен, барои шумо маърифиш мекунад ки ҳамин доктор ки аст. бинен рӯзи 25 апрел, 25 апрел як барнома дошт ҳамин одам. ин дар интернетҳо ҳаст. вай дар барномаш чӣ гуфт? ман айнан чизеро ки гуфтааст дар болои варақ овардам, барои шумо мехонам. мисол сухани як одами докторае. ин одам табибае, як табиби бисёр маъруф машҳур. ин барнома дорад, як барномаи махсус мебарад дар бигем ки шабакаҳои ҳамон русия, ки шумо ира аз тариқи интернет бисёр ба осонӣ ёфта метавонед. вай чӣ гуфт? гуфт ки рамазон ба иммунитети инсон дар ҳамин давраи хуруҷи коронавирус хавфе надорад. вақте саволш карданд чӣ гуфт? гуфт рамазон, яъне дар ҳамин даврае ки ҳамин коронавирус хуруҷ кардагӣ аст, ҳеҷ зиён гуфт надорад, ягон хавф надорад. вай гуфт иммунитет вақте заиф мешавад ки меъда пур бошад. ҳамин доктор мегӯяд меъда вақте пурай, яъне вақте ки ту мехӯрӣ, шикамта ку сер мекунӣ, ба гуфти худат ки иммунитетта мустаҳкам мекунӣ, ин доктор мегӯяд ки вақте меъда пур шид, анамиҷа иммунитет мегӯяд заиф мешавад. хоб ҳол он ки мусалмонон доим дар ҳолати шикамби холӣ нестанд, балки субҳ ва шом хӯрок мехӯранд. ин суханҳои ҳамин доктор аст ки яъне мусалмон мақсад доим шикамаш холӣ нест. дар рамазон саҳар мехӯрад, бега мехӯрад. агар аз рӯи инсоф гӯем, бародаро, баъзеҳомон ҳатто эҳсоси гирснагӣ ҳам намекунем. баъзеҳомон эҳсоси гирснагӣ ҳам намекунем. хоб гуфтааст балки субҳ ва шом хӯрок мехӯранд ки ин барои иммунитет гуфтааст кифоят мекунад. ҳамин хӯроке ки саҳар бега мехӯранд барои нигаҳ доштани иммунитетшон ҳамин кифоят мекунад. гуфт ман духтури касбиам. айнан суханоиро ман тарҷума кардам. ман духтури касбиам, ман диндор нестам. яъне баъзеҳо мумкин фикр кунанд ки ман барои хотири одамои рӯзадор мегӯм. гуфт ман як духтури касбиам, ман худам дин надорам. гуфт ҳатто чӣ гуфт падарам гуфт христиан аст, модарам мусалмон аст, ман ба ягон дин гуфт пайравӣ надорам ва дар ягон дини муайян нестам. фақат гуфта метавонам ки рӯза гуфт иммунитетро мустаҳкам мекунад. ин аллоҳу акбар. бародари азиз,
ин сухани як одаме ки мега ман дин надорам, ман пайравӣ аз ягон динам намекунам, яъне дар ягон динам барои худам интихоб накардам. сухани як одами машҳуру маъруфе ки аз тамоми мақсад гӯем ҷиҳатҳои тиббӣ огаҳӣ дорад, мега рӯза иммунитета мустаҳкам мекунад. пайғамбар мегӯяд сому тасиҳу, шумо рӯза бигирен тандуруст мешед. аз ин лиҳоз бародарои азиз, шумо медонед ки агар бисёр агар вазнини бад бияд, оморҳо метавад ки 250 000 одам мурд, оморҳо додистанд. оё ҳамин 250 000 одаме ки мурд, ҳамё ягонташ иммунитет надоштанд? оё ҳамё беиммунитет буданд? бародарои азиз, мусалмонои хеле гиромӣ, шумо як чиза фаромӯш накунед ки ҳатман чизеро ки аллоҳ хоҳад ҳамон мешавад. ман гуфта будам ки шумо аз асбоб истифода кунед. шумо мақсад бигӯянд ки дар хона бишинед, даҳантона бандем, бигӯянд мақсад масофаи 1.5 метр бо як бародарат бест. яъне ҳар чизе ки духтурҳо, табибҳо барои мо тавсия метаҳанд, мо бояд иҷро кунем. мо бояд ай саркашӣ накунем, нагем ки не и гапҳо асл надорад, не и гапҳо асл дорад. лекин агар аллоҳи меҳрубон бар болои мо ҳамон соати моро тамом карда бошад, агар мурдани мо вақташ омада бошад, ба ҳамин эҳтиётҳомонам, ба ҳамин иммунитетҳомонам худои меҳрубон ҷонмо намегирад. барои ҳамин ин қадар мақсад дар аслан ҳамин иммунитет, шумо як борак дар дохили ҳамин интернетҳо хитонда роед, ин калимаи лотиниай, маънои ин иммунитет худаш як озодиай, озодӣ, яъне худта ҳамеша озод эҳсос кун. иммунитети моро имрӯз ҳарчи ғалт онда ҳамин тарс, бисёри мардум дар таҳлукаай, дар тарсай, рӯзи дароз мақсад ҳамин кофтаву чико кардан дар кору чӣ бихӯрем фалону дигар. на, ин тарса вақте ай вуҷуду дур кун, чихеле ки нами ғазаб, вақте одам ғазаболуд мешавад. бародарои азиз, шумо медонед ки тавозун дар ҳамин бигем саломатии одам гум мешавад, ҳаракати хунаш дигаргун мешавад, иштиҳош банд мешавад. одаме ки дар ғазаб бошад, анами одами дар тарсам, анами хелай одам вақте дар тарс қарор мегирад ки ҳолум чӣ мешавад, мақсад зинда мемонам, мебарам, и чихелӣ мекунам, вақте доим дар ҳамин андеша бошад, нафасгиришам қинай, иштиҳо ҳам бародари азиз надорад, асабшам хуб кор намекунад, дигар иммунитет дар ӯ пайдо намешавад. ба ин хотир шумо ҳамин тарса аз вуҷудтон дур кунед, иншоалло такяи бо аллоҳ кунед, аз асбобо, аз ин василаҳое ки ҳаст истифода баред, вале такяи бо аллоҳ кунед. иншоалло чизе худо бихоҳад, бародарои азиз ва гиромӣ, ҳамон мешавад. барои ҳамин ин иммунитет, барои иммунитет пайдо кардан ман рӯзама бихӯрам, ин дар шариат иҷозат нест. иншоалло шумо рӯзатона бидоред, худои меҳрубон барои шумо қувватам мебахшад, барои шумо иммунитетам ато мекунад. инҷа иншоалло суҳбат ман қатъ мекунам. худо хоҳад боз саволҳое ки дар пеш дорам барои шумо иншоалло байни ҳамин як рӯз ё ду рӯзи дигар барои шумо боз ҷавоб мегардонам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.